Ada yang udah kan awas. Oh jauh lagi menarik lagi nggak deh? Oh iya. Nah, masuk segede jam udah gue betul mah. Pas lo pakai telepon naik betul. Enggak saya. Ya, halo Besti. Madalina Tubuhan lakomina Tuzikoru Madalina Tubuhan lakomina Tuzikoru Madalina Roka muda belaki, roka matua. Madalina, di tengah dalam dan duksa, rodi hutan. Sibak lari. Una pula sako, una pula sako. Ati buru si aperto, tiki moko. Madalina, sayuran tu mata biso matutukia. Madalina, asa horas namunamo nanggatinggal. Cakap kata itu. Baru kesian. Sudah dia. Kalau kau pernah. Baru kesian. Baru kasihan. Nama buka perbuatan kamu baru. Anak kau itu dia tahu bukan apa nya. Oh, anu udah perbu deh. Kau tidak waktu itu. Iya. Kenapa salah? Cepat dong itu berada. Salah. Benci ke mana? Terus mana kucing dari bola tuh, dokter. Ada yang mau narik dari bola, pergi dulu. Jauh rasa. Sayuran tu mata iso matutukia. Madalina, asa horas namunamo nanggatinggal. Madalina, asa horas namunamo nanggatinggal. Hari mau kabaran? Ayo itu. Buru-buru. Alai dekat di mana? Itu waktu saya lubang ini.
Hari itu dipotong. Dengarkan dulu bang ya, mana cocok enggak ya? Pak. Beratap. Pader dari Dono Tuba. Nah. Hal. Padat ya, welcome. Halo. Padat juga. Ya. Oh, nenek. Apa? Keluar dong. Sunggan ya? Bukan ya? Naik. Ya, naik. Keluar dong. Turut ya, Pak? Kita betul. Mantap nih. Mas sekolah betul main betul mas. Saya sangat marah di rohani. Hororku berubah lagi. Saya sangat marah di rohani. Mantap. Very good. Very good. Seru kami deh. Seru kami. Oh, seru kami. Saya itu ide ini di mana seru benar. Oke. Ala komunikasi. Dari dulu betul nom, dari kita saya pesta nggak salah deh. Masuk itu dulu dari mana? Oke. Ada lang like tumbang masih itu. Salah apa? Saya sangat marah di rohani. Hororku berubah lagi. Saya sangat marah di rohani. Hororku berubah lagi. Saya sangat marah. Oh Ami, hororku berubah lagi. Saya sangat marah di rohani.
Apa kita orang sekarang? Ya toh. Asik kali asik. Apa cerita bejo prima silingan atau nggak ni mau tuh nunga tujuh gitu tujuh pak mengalam berapa sih malu Orang be, nggak tahu berapa. Enggak. Masih lagi. Tongki. Taruh lagi. siapa lagi nama Masih lagi seri sedus makas. Yang keluar musik. jadi gitu tunggu lagu nasaro lagi jadi Ulang benar kan? Berkah dari Line Pastel. Kirim paket. Baru pas di video tuh kami pada dulu sore betul ketong baru penilaianmu proses sama tuh ada Baru berarti baru. Mula temenang dirikan di basam. Ya sini roham berburu rohani. Sambut akakelengmu sia sehayate ko sa pinama bola. Taruh di baso-baso ala nitanya. Pelenang dihat lomon sehat madenang sida jamur. Jalan oke. Ay teleti. Itu lagi. Nungaram rapo si maloku Nungaram jodoh hari-hariku Di hati aku harus Pujur sasaran di hutan Pulang makan. ada main kota aku udah bersorong sama Enggak bang. ah Salah ini. Tadi orang masuk. Keluar tak dulu nak. Aduh. Ya. Ya lo. Ada. Ya, menutup mataku adik berat menuju malu tulis seman
menuju mataku. Ya, dia calon nih. Aduh bebas. Tapi lebih tinggi. Baru apa diganti dia untuk isikan? Coba, Tahu kau. Udah tahu. Asal dia manggia. Aku masuk motor orang gila gue. Ayo, anu kami kalau oleh itu tahun lagi tipu-tipu. Kalau balik itu ada di ada dua. Enak. Udah. Anak si bola sendiri. Gak boleh. Horo anak kasih aku sangat di dalam dayangmu. Horo anak kasih aku hagogoki horo arteri berngolokku horo sangat dihadapi jalan silas ni rohana balga sesaluhut nilas ni roha ingat pada kianatku ikut batu cabur jurohan ikut pasang pemuda torasmu asal bertua dengan ingoti harapku ingoti hasiaku hari Tuhan taruh corang. ingoti daboku ingoti hasiaku digonggong to dikiro bagi generasi muda geleng nami anak nami tetap ingat Tuhan dengan Tuhan yang pertama pasangan mana koras tolong ngomong kami horor dari pengorbanku horor sangat dihadapi aku jalan silas ni rohana balga sesaluhut nilas ni roha ingat pada kianatku ikut batu cabur jurohan ikut pasang pemuda torasmu asal bertua dengan ingoti harapku ingat matangi ami hari Tuhan ingoti daboruku ingoti hasiaku digonggong to dikiro
Ingat tidak anakku, ingat bertani hari-hari Tuhani. Ingat tidak baruku, ingat hasiatku di kosong di kilo. Ya, tetap terbaik di waktu munami iman dicum tarik waktu pesta bolon perencanaan pesta bolon seperti pendanaan dan segala macamnya. Ya, masih tetap ditunggu. Sambil menunggu kami akan menghibur saudara-saudara. Ya. Boleh request Opu Keiko. Opu Keiko. Boleh request apa? Aurel. Horas Kalimantan, horas Samosir. Dua balik waktu tujuh ribu. Baru hanya. Besok next sudah kabupaten ni dua. Kabupaten Salada tu. Kabupaten Salada tu son sudah berpungu. Wilayah Medan sekitarnya. Jangan direkam dekat. Hei, Laptop. Boruku. Bajo. Bisa layan. Boruku macam mana? Latihan dua lakon tu hari Senin, tu hari Selasa. Burak Marina. Nah, tu hari Selasa lakon latihan. Oh. Pakai ini aneh kacamata nih. Madaina Tuhan lakoina tusikoro Madaina Tuhan lakoina tuakoru Madaina Roka Bugade laki Roka Matuan Horas Madalinan Di Tawatan Nanduksan Rodi Hutan Sayulah tu matangiso matutukia Ingat matangian Asa moras samunaro nang natinggal Oh iya, kan orang suaranya itu. Aha. Kan orang suaranya itu.
Juga si ano dong. Ada support. Kodo na marende. Mau cara kayak ini, kalau kita makin terpikir sih. Jadi, pura marasaku, pura marasaku, donde sayura tu batang iso matutup dia ingat pertanian asa horas samulau nang natinggal ingat pertanian asa horas samulau nang natinggal iwak matang yang guru asa horas di dalam horas di doksa dong di siapa Tangan di dalam ujung, kasih di kiri. Sonar makatay di huta. Dibigyan ako nakita ko tay. Kenapa cip saat nama? Halo, bos. Iya. Siapa namanya? Lupa. Siapa? Alvaro. Ini si Mamora juga ini, si Mamora. Si Mamora Alvaro. Bilang dulu, my name is Alvaro. My name. Bilanglah. Kau jari, my name is Alvaro. Nah, I am. Bilang, I am si Mamora. Si Mamora. Halo. Halo udah. Kalimantan tengok. Udah Kalimantan ini. Kalimantan. Ini udah. Baru udah tema. Udah Samosir. Ini Kalimantan. Halo udah. Halo. Apa kabar? Bilang. Apa kabar udah? Buatlah suaranya. Apa kabar udah? Bilanglah. Apa kabar udah? Sehat-sehat. Sehat-sehat di situ. Kami di sini sehat-sehat. Sehat-sehat semua. Enak-enak. Enak-enaknya semua.
Sungguh sonari do pehala yang marapot, bahabe no tamalan jutur rapot ta sonari. Ay mada. Alay nang rupin na hangita perstong gitong genak tiningan. Do pertalpe. Oh. Akhirnya kan jolo hasil nirahok nasi dia doon nasa uwi kita mo sa melanjut ka katayo kan. Ido niya namulugo niya tapantau sonari niya kaliyete. Asa kung narap ko bigi barita na nang do ulaun marsugo di syatter syakuta. Nakod ba? Ulo nise. Narokon takbo to narokon dia di grup nami si Pak Dendis. Malamorra berangkat talahi. Ba. Nakwa tutong son na. Di dia do rapot di baik kurayu butan wae. Ay manakwa to ba biasa may markas besar mabes. Lima habis mah dia. Coba maju hubungi kamu Muse. Sorong be. Oh, mana? Halo, si Gotong. Halo, si Gotong. Pak Erik. Erik si Gotong. Halo Pak Erik. Buka jo mi jo, weh. Harus Gotong. Nick, wih di jauh jarak bayo. Nick na. Halo, Nick. Halo. Uri di film nih. Halo, si Gotong Nick. Pak Erik. Biar pada sekat. Pak Erik. Anda di dia pio, masa kelar pio tua. Nick. Ngaruh apa bayo. Makatay ma do hamoy si sa walsi do tigareton na do. Dan iber tabo pangalsik na. Iba ada sorong kebigi hata. Lagi menikmati hidup dari mana? Jangan saya ganggu nih. Woi. Masih Gotong. Itu piena itu. Mana? Bunganya. Mereka partisipu yang mana? Woi. Udah meja lagi aja semuanya dari forces. Om menidok na gora-gora di halongonan, badia wigi. Tuh buka. Baru sabuk mah baru. Terimu sih langsung Laporan lo betul. Ismi ini. Oi. Pak Erik. Nasa pun dan itu. Ay, mik dia layar. Dulu sih mana tuh, masa ibere. Apa ini? Buka job ini
Buka. Apa? Saboi koneksi makatai. Mana martukali sokko, martukali Nik. Dulu gimana saya? pasar kurang. Ini Ini buka. Iki lo. Apa? Ora iso apa-apa. Iki wong Jawa iki kodon klopo koyo ngene. Wis teko. Wis teko sematuamu. Weh, wong Jawa wae Surabaya. Piye ora krungu. Piye to sampean iku? Lagu macam-macam. Ayo, gimana tidak baju. Tarik. Kon nak audio nang kon. Gua mau cerita baju. Oke. Halo. Pak Erik. Pak Erik. Aduh, digigit gua. Pak Erik. Woi. Masih tampil bareng ni. Terus dendam ya mana tuh? Masih tampil lagi. Si. Siapa ini baru naik dulu. Anda mana? Shooting jual lagi. Woi, si dua lagi. Oh, di depan lagi. Oh, di depan. Mau naik. Ah, tuh gitu. Maulinahin na lagi yun eh. Maulina. Ini bukan? Jadi, video lo di pematik ya? Hah? Halo. Bidi dong, Mai. Bilang lah kamu tuh pak katanya nih. Kamu merapot. Gagal do. Jadi gua anak keputusan. Kenapa pasti gagal nih mama? Perfect. Gabi gagal din napakatayo sa Morhinon. Oh, itu. Nangaroin na Bajolo tapay mama, makatay halahi. nangaroin nang gidulita per Lahi tapi. Hitong-hitong gi. lo. Enggak saya nak kali mangatap. Dah kasih lagu.
Siang. Oh dia, yang muda nama kita. Pasal lau. Ada anggaki. Mana besok kita dulu? Bedang berlupa. Oh itu. Oh itu. Saya lagu naik juga. Kunjung di telepon dong. Pas paling kunjung di telepon. Kunjung dulu ya. Berarti sayang teman orang nama mu tidak tahu mana podcast gitu. Lagu apa datang? Lagu apa? Oh, pas tuh habis. Gereja tua bener. Apa tuh baik orang laki kan Saksi kamu dah. lah mulai itu. Dia mau biasa sono di dalam juga. Pala juga sebab. Ibu dah sih sana. Gereja tua. Waktu hari Semua disuruh nomor 1 itu. Bluetooth mode. Waiting for connection. Waiting for connection. Banyak tuh sesuatu negara. Bluetooth connected. Kebas dan kesemutan. Minum Neurobion. Efektif atasi kerusakan untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B Neurobion. Neurobion. Opa, pukai ko. Ya, masuk ke bagian Prahuya. Jadi jadi mana pori? Dah, salah deh. Gereja tua. Gereja turun nih bani. Aneh bahasa dia. Oh iya, pas 200 aja sih. Itu apa? Bercanda bersama jam terbang. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja, yang polos hatinya bercerita. Waktu itu telah berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entahlah diri kau berada, tak tahu di mana. Hanya satu yang tak terlupakan, senja di kejauhan. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita bertemu di bawah tatapnya. Kita berdiri begitu rapat, hingga suasana begitu hangat. Tanganmu ku pegang erat,
Hei, Super Suri bagaimana, Me? Aduh. Memanglah. Ayah. Angkang. Waktu itu telah lama. Halo. Ora. Waktu itu telah berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana ini kau berada, tak tahu di mana imannya. Hanya satu yang tak terlupakan, rasanya tiga Tuhan. Waktu itu hujan rintik-rintik, Ambil dulu headset. Aduh. kita bertemu di bawah atapnya. Beda pasangan kita ya. Kita berdiri begitu lapang, hingga suasana begitu hangat. Tanganmu pegang erat-erat, kenapa hitam komunikasi ini? Coba jumpa semua idola, itu bukanlah kesalahanku. Ku hanya ingin kabar bertemu. Gila, kalau baju Mau baju bak semua si holi. Mau baju bak semua si holi. Yang berpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Wadah. Ya, soalnya yang bahasa disik-sik soalnya. Kacamata, muncul kacamata juga. Halo. Halo. Orang Jakarta. Noksa itu. Orang Jakarta. Nang sudah usara. Betul jualan nih, Bang. Halo Jakarta. Halo. Noksa itu pertemuan nih. Halo. Halo. Noksa itu pertemuan nih. Hampir. Pertemuan hutan yang jadi nina aladang ro anggidolita perstong-tong dot partalpe. Jadi diundur ma pertemuan mungkin minggu depan. Jadi ani anggaran Marhorje nggak dikirim, nggak dilihat tuh Bapak Selva kan? Nggak apa. Baru pada pokmu tentang ini. Bah memang ngaleng kapiok bereng di son, cuma bagudang do bepu di radio di Yahon di eliminir. Kurang do beratung da boy item da boy di pangkas. Kurang ada. Halo. Baru Ramuna. Bisi. Ay songoniro tong osongonom matong nalaw marula kan jadi terjelas warung item na torong jadi tinggal kita nama makata ay songon dia hana baboy do dilihat tuh tay Jadi pada ni parhutahian kan aurok memang ku wanjur horupani mono di baik kalahidon non mono tu opsi kedua dua lagi condong. Ya, sa paket saring-saring do taha. Ba kebayan dar kira tok so bukti keseriusan nasida. Ima ro kon nak kamu tong songon komitmen muna na
condok tusi hamu naniku contohnya kamu mau coba 2 kaleng boras. Nah, ada dua hari panen atong. Sonari sehari dot tahun 2020 sehari tahun depan. Artinya tong anong lebih 2 hari panen naik. Satu hari na dibuhul contohnya Desember 2020 kan. Nah, mulai berkelahir tong keseriusan nasida, komitmen nasida dalam mendukung acara ini. Tembak musyak ka Boruta bahita pe contohnya barang mukti be marleba-leba kan. Maksud betong. Kalau memang nggak tahi, nggak ada kata, nggak ada sakap, nggak ada cita-cita tarik waktu si. Ndak pola tumbuh doh na hira-hira. Masak kamu. Jadi udah pola dibayar. Baik kamu masuk baik kamu. Lu masak kamu. Oh, soalnya teh tahu boy. Iyo, baru molong adong nasan nasida tapi kiri mah. Dia nato narihai hami makata-hatai di son. Kan son nanido narihai. Kan adong 750. Jadi mulu 150 na potensial, berarti nggak 150 juta kan? Tambah saburu. Buruta. Berarti dak kolan laut horja benno ngado aka pelataran yang boy terselesaikan kan? Nggak boleh betul juga. Dia tersongoni mah, ale kan nggak ada gambaran, nggak ijah bukan? Halo. Nggak ada gambaran, ngaro dia. Ai pe mau rudu penno nih, ai kan, ai bapak Elpa do mendoko kan, nari ai nasian puta buruta, pemuruta, puraja buang kan, papar nasida kan? Kata songon hiyam marupe songon wacana rupe memang darong dope na lau halaki secara resmi itu si ala memang pakai tayo di tapi rasai rupe. Akan jadi budi. Unang masa pikir yang songon ni, molo songon do realita ni ahita ni. Unang masa pikir. Alen na pasti molo nga masuk PI 150 lalu do, kan? Nah, jadi mulu si 150 lalu kan adong gua nutupak. Nutong Nah, adong gua tupak na masuk. Jadi kemungkinan manang na so dia pe nggak bukan langsung do tahatong do pekerjaan yang lain. Halo. Minimal pagar. Jadi mulu satu do hita di sido parkuta. Menunggu 2023 Desember paling lambat itu kan? Ido. Desember paling lambat 2003 bahwa manur mahita manur tenda menutupi tubuh hijau. Sekalian pelindung. Kasarok song kedua musuh membuka mata dai. Dak pola to kalau semua pelindung dat bare. Ada tu mungkin bereng jol pada bahasa ngisi nak ngi. Molo tu nahai hita tu rencana opsi kedua ni mau masuk. Opsi kedua. Lo. Ima pare tongan. Ali bal-balnya taro. Eka akai siru nang. Ai siru na sampai nasi birang ni. Angin di Padita Nainan. Angin di Padita Nainan. Padita John Pinal. Dang milip. Final. Awan kata sejabu. Apa? Nai sebulan samu se. Nyon. Seulon. Dah nganggo dak pola puru tadabi na sana. Dak pola orlo ni. Nyon na basi birongon. Basi nomor turun niya lagi. Si nomor turun di John Pinal Nainan. Taong si nomor turun niya lakon. Ima si nomor sari di nomor dari nomor baju tari. Masih nomor sada. Si nomor turun man yun na saping na Masih nomor tolu na. Nasa pinay. Ido, si nomor turun na masih nomor opat na siya bukon. Ngau nomor kubisi kan? Si nomor 5 di huta, si nomor 6 niyan na nomor teleponan. Nomor telekan. Beri Juson. Beri Juson. Masih nomor 6.
Maju, maju. Oma solmanen nyo. Masih nomor 6. Nyo macara. Nyo. Om Melata. Calok kelata. Ya. Halo Engin. Sakmal Horas. Horas. Ya. Horas. Ya. Oma calok kelatai. Oh, lo. Oh, itu teh. Itu. Lagi berpungpung ramen na. Udah temat tongar Selasa lagi. Hari Selasa teh. Oh, lo. Roma apa? Roma. Banggolang manang ko tutugui binain la pasitik kedi. Orat tangiang masana. Orat tangiang. Saya sama di getangiang. Nah, berat kan aku saya ada. Tiket saya dia. Kira cari itu. Gue yang gimana sudah siap biar. Mau ditakutkan. Cuma aku ditakutkan. Ayo dosa ada acing nih. Ima pandapok jorangi. Molo sedero hatta. Alay tabay man no songon skema tabungan. 150.000 petong boydo dikirim kan? Ya. Di tahun 2027. Jadi terbaik abang matong, abang perparapat. Yup. Bagi hortong. Itu mah tanggal pengiriman goar, tanggal pengiriman jumlahnya keluargana sedia. Oke. Buah bolo tabay contoh narham pampang si goar na sudi. Bah? Tawan ahana daftar goar. Daftar goar sudi. Di mana kolom-kolom na kan? Contohnya 3 bulan na hitan waing. Bama sejumlah kolom. Nah, ditarget mah 50.000 atau 100.000 per bulan. Jadi Buti, kan ada dong daftaran dia bangan, dia bak Pak Putri. Aduh. Nah, ima dihitung, kan? Baru dibayar kolom-kolom naik, kan? Banyaknya sumbangan, kurang nih sumbangannya, baru tanggal 3. Alay di ba matong misalnya abang dia Pak Putri lagi bertelepon lagi Sudah UBG deh ya. Kan mulai diga mabenot misalnya mulai bulan Agustus atau Juli Agustus September Oktober November Desember 2022 mulai diputuskan matongan non di huta misalnya matong tanggal 5 non iya jadi per bulan matok tabain orang mikir jadi bodoh kirimon na misalnya 100.000 atau 50.000 molo 50.000 hali satu tahun kan 10 bulan kali 10 bulan mak kan masih 100.000 kan masih 100.000 itu juro soni Badok kok kata amat tok situ jura ni mu. Ada Buti iso nomor ngutungun. Nih, maka tay manang nasa 10.000 be. Manang nasa 10.000 be noaing. Nga 120 setahun. Taba ya, 200.000 kan? Ayo noaing. Ang mungkin dapat makirim transfer 10.000 misal nama na huruf kon artinya hataki lapatan hataki itu sesuai dengan kemampuan kan alai boy menetap sepakati minimal mah 25.000 kan dan masuk betuawi ayo dan lomor aku milah mamati ni perjati alai ditani kumadalan na najati asada potak kang ulun na saliling-liling na ibana Pasubuas ayang guru na siya na hay doon kuta hay araw sagir tayo na ni Yesusi ay angguri gabi ay ki gabi anggur kuta dir tayo di kana ya di kana isa ni do kuta mi laksani oni alay mo nga asing warna na rusay so ni do jadi iban na perminun tua kia una julu. Jadi mau lo dibuat sabonana dua jerigen bersepeda dilewati ma ono pulualu kode tua. Jadi di kode tua parono pulualu tonggo dua jerigen ni. Oh, dua jerigen ate. Gitu. Tapi ono pulualu kira-kira.
ba asal masa dari dua tirot to unak sanai selu Pemurian di Boras kan? imat Tadi lama tuh pembiri ya sama Gumo kan? anggo ide petong di bae lumayan de mulai bae do ka autan wae ngene na pora Bangga ya Jepang di si borok. Tiga alas kan? Kali asing ulang maju dang tak si basut teh. ya tersoni mana baboro di bae contoh na rupani di bae musuh di guar ni peparan do putak lu so gijuk sak meru update di bae ma per contohna modo budanonom do mulai budanonom bitu waduh sisa bae ma kolom na toru jadi tadi dia metong di sini transfer tanggal sekian di Sianu Nenui Sianu tanggal sekian 100 Sianui 100 Langkah bawa sono di bayar. Kalau ide udah. Kita kota so Ide non apa? Ingat dong, ada abang Pak Putri. Yo, sedap. Begini. Molo 25.000 kali 10 waru bulan. Jadi ya mai. Ini cukup kelater. 10.000. 25.000 kali 10 lalu. Nah, 450 tambah 200 450 Oparas 50 hari tol rasono 10. 450 hari 25.000 kali 10 lagi kan? 10 juta. Walaupun sekian juta. 150 Kali tol rasono 10. 182 juta. 162 juta rupiah. Baik mah, baik kan ngas aja tuh pesta kan? Tuh horja. Halo. Rumit jadi istilah 25.000 lebih bagus. Sejuta. Ada ide. 5 hari 25.000. Ini maksud kan? Tulur rasul 10 kakak kan? Nah, dibayar gerakan 100.000, gerakan 200.000, gerakan sekian. Alan ada barang saya taruhkan 10 jari-jari meski jangka-jangka ini naik. Kan itu. Dan arong rata naik pacaran di Zolma. Yang artinya darong rata pacaran di Zolma. Jadi dalam arti kan dibayar mau kolom-kolom naik gerakan 100, gerakan 200, gerakan 300, gerakan sekian. Per bulan. Gerakan itu sudah. Itu sudah. Selama Jadi realisasinya jadi dia beli tomon, dia beli tomon gimana? Nah, masuk. Nah, setiap bulan do, Kakang. ini tahu kalau misalnya pilih mana nas Gerakan 50. gerakan 50 berarti 50 sebulan. Gerakan 1 juta. Ya naruh per bulan, per bulan do benanik kuna Kakang. Alan ahad tong rohana. Bangga rohana adong tebak ne puta. Tapi masuk kita sana sebulan bah. Adang no. Naruh. Jadi per bulan mah. Tapi abang Anda. Naurok di si ima gambaran. Nah, jadi guarno si rinto warna. Amal luna. Nang mungkin bagi kamu jo. Nang mungkin kirimo 10.000 kan? Allah. Nah, even not tasepakati ma minimal ma 25.000. Ale mau lo 25.000 merdok dos tawain nggak seharusnya 22 juta kan? Allah. Saya itu pesta. Alai minimal mai. Ba mau songanau misalnya itu kirim tiap bulan 20 juta akan nggak sedia kan? Alubi. Baik misal betul lah. Contoh romang kami misal. Nih, alai sesuai dengan kemampuan matong. Adong nama 25.000, adong na 75, adong na 100, adong na dia. Alai tercatat masudi sampai tu bulan November 2020. Alana bulan cetak do berdalan itu bulan Desember. Alai 2020 ngaikom membentuk panitia kawaka hasil. Oh. Naurok kemolo tabay guarna resi sudi tapampang guarna tabay list na songoni era-era. Bete jo. Tabay kalakang burung ni. Ay dokon. Basin na. Ay dokon ay kirim 80 juta per bulan alay sumber tua na. Oh. Gabut tong bicara sumber tua bui dok pelam salah. Nah, jadi ima gambaran Iba nga mati iba aset di calo. Adong na 25, adong na 75, adong na 50, adong na 100. Sesuai dengan pasu-pasu itu na yang di calo. Ana juta na dok mon naikkan 25 juta 100 juta na dok mon naik. Ribu juta do ado. 25.000 per kakak. Oh, ribu do. Ay salah pengertian pa yo gabe juta do nina. Nah.
Kan molo 25.000 hali 10 bulan, hali 390, kan 192 juta. Tangin wain. Nah, ale adong doon na dapat lobby paso-paso sa tuwata. Dili ang 50, manang 90, manang 70, manang 100 kan. Berarti lobby masa si 192. Kan? Itabayan na tupak manang nasa dia penaputi. Matabahan mo sa ito proyeksi na lain yang berikut. Maka proyek pendukung mo. Nah, dia kan Holland Ada Pak Samosir. Baru Roham. Ay ga makatay si Cintara pala ipe. Olo. Nang laro nang berangkat na mahali sonari tua apa itu Syatar. Olo. Maradat buruni si Siro ibu tota si Herti do raidok kore. Oh, itu dah be mau bikin HP di bukan sawi kok HP. Sudah dorapoti. Sudah dorapoti dan ro persitong kitong ki. Jadi hatana sida naking gabe minggu depan mamuse. Urokon takas do go kamu persitong kitong gini ku. Ay takas do. Ay panitia langsung tu si makatai dan adok kalahi maju gesada. Jalan. Panitia dong rusak kalahin na ima bedara kan. Olo. Ido jadi mungkin atik na berhalangan ala ni sesuatu no mang nadia niku. Adang binoto adang mungkin lah berhalangan kalai opa ina halahi apa isi. Nah, mungkin lah para pilihan berhalangan ni. Kitong ki. Ido bajai huruf kota he ba mang nabuha pe. Ay ngata mulai. Deta terus semua alana mang nadia pinamasa bagasan. Nah orang pakilalan nasida. Ayalana siya na awal terus doon nasida. Manik ko tahe. Unang pula di share joda. Live din no. Langsung di YouTube on. Bah, Live. Langsung di YouTube on pras. Bah. Ino, ada dak pala siya haba HP so ni, terbukan non. Asa Alay budi angga nak pesoni tetap mahita berpikiran positif mahita. Nak pola tetap mah tu rencana tai. Nah yang gue dipakai mu di Jakarta kan do apara Jadi do kan? Dohot. Oke sudah. Ini metong berarti Jakarta nggak oke. Ada yang sama di pos nang ro kan? Berhalangan. Anggo yuk kiri. Oke nih, mak. Berarti natong tamam itu nangis simbol di pangarat tuh. Ba pangarat tuh nggak oke kan? Tinggal dari hutan nama tong yang mengkonfirmasi kemudian. Bahwa lani itu song na di tahun ikut tetap dijaga kondisi damai sejahtera nama Ramarangki. Olo. Alana hadua daba halaki udah dapat tonot tarangi. Olo. Olani be unang jiwen naudokom berpikir tetap mereka berpikir positif. Di kuhami nak kita hebak Samosir. Babol so tabain ada list di mana daftarkan. Di tadi masih sudah guar di paparan dokter. Baru di bawah kolom-kolom na. Gue mercicil list per bulan, mana 50, mana 100. Selama jangka waktu 1,5 tahun kira-kira. Jadi non gue minta pantau siani sudi. Dengar deh. Dengar deh tabahan secara alternatif. So nah ya huruf ketuhamu mulai gereja nami binaan nama untuk tupi pembangunan Guarna. Dompet pembangunan setiap hari Minggu.
Dompet lima ya, dompet ada Boleh bentar. binain margugu mana? Gugu 100 ribu dosa tahun. Marmaul mangali gudang na ini na. Apa yung binain dompet pembangunan? Daftar dang dihilala. Sa 10 ribu sa Jadi mangalian nimu. sa minggu. Hari 50 minggu nggak sa dia. Nunggu 500 ribu. Kalau cek sahara deh. Terasa tuh, nggak bisa ina mau kami nain. Ibena terus kami sama bangun terus. Tasok ni mah bayar gimana? Motona ya eksatete na mati doi. Mololam manete mangalat tapi semua ini nama tong minain. Arong gula guni abang. Arong. Kari bal lagu ni teh. Nakolan lagu na ron eksatete nao ti doi. Mololam manete Mangalat tapi. Arong do gambar ni arong go. Gambar na. Olo, arong. Wah may memang gambar di panete na ya. Karan na sa manete. Alay na pangari-ari do. Ya mang. Ay ben na say. Ya mang. Kena tutu sa makatay ba? Eda, etikos do kan na pangari-ari at songoni do. Na orang minum Alay doi. memang pas di song na do kon yupuki kui. Ay hami na jolo di kuma akan na dua-dua so baba na jolo mengorganisir opuelupang. So ni so du buku noaing buru uputon. Erang gue sih makirim 10.000, arong manung dikirim 25.000, arong makirim Alay. Kalau na teh lo di format beda sekretaris. Per bulan mari banyak tok. Si 250 kaki tercatat masudi. Baru per bulan mula misalnya ngadengga pakatnya di huta di bulan Juni, bulan Juni, Agustus, September, Oktober sampai itu November 2020. Ima tong molobur pakatayo di Patupalaki minggu depan, berarti kan Mei do Bei, ade. Berarti per Juni ngawoy mulai. Ujapri sekretaris Tulorina Salpu. Jadi sadado paparan yo pusahara tu banikku. Ibara kan? Di list nih mana non song lapor keuangan ini unak pula terida di si. Paparannya pumarbona, nyon, paparannya puatunu, nyon, paparan nih satu paparannya puta, pemardi pos nih kutiba na. Gua mata main teh langsung masa ada sudi. Loro gua mata di opusala ada tu matok sudi. Iya. So ni mai bain. Naik kuarterida, ya. Keluarga datang isi, keluarga on. Kakak memang. Keluarga. Ya, betul. Nah, iya para batin nasi tangi hodo. Hodo juga. Terida. Sotuk sangat lemasi, Pak. Adalah. Kalau gimana terlemas tu sudi portibio. Edang masuk be. Per Kalimantan ya teh. Ngamur puro robok borong di Kalimantan main. Ya poro karena pensiun. Iyo. Alai bodo ra ditayang, dangi boto puki guru perang. Alai hadu menang nabi ngunaro mai. Nadia mai. PDF nai kirim nih. Ate buru kirim mo. PDF-nya hai, Bang. Rancangannya tulau nih. Kirim langsung. Oh. Jadi uwek kami di Jakarta rincian sudi. Sampai tulau bulun. Aina gabe rencana sekaligus sudah horoa. Hah? Rencana sekaligus. Nah, Om Budi. Kapareto nganok kan hira mendekati real. Kan? Nasai mangkangkana. Natuk kita mengulahon.
Nah, jadi alai tonggon non di tahata yang nemu saya di Sude termasuk tu nadi huta. Jadi bodan non leonon itu nadi huta asaga bibui bahan pertimbangan di nasida marahaje molok si padingganon tentang angka-angkane rupiah naik asabu dibalik kan dibandingkan di sini. Haru lamunya tamai mana real ahana. Iro arong sakka panggia lau itu dulu bulu masih sekaligus. Ya, nggak nih. Nggak nih. Jadi asa tak coba cuma mikiri mana nasongol dia. Aliang go songol di songol pandapo tatok pandapo di sono aing songol kata tanah kindi tapak na doratos na rimitahi do guguna. Iya sate na hidu ya lai mulu saya nanete lemah latap kan. Iya. Jaladak perhilala. Kan? Oh, Bang. Rakta deh, Mak. Jadi malah tapak na daw tajomna rimni tahido gogona. Ima mo siya sigotom matong. Dang ratos na bang mo sigotom. Jadi buti tong manang nasungod dia pe padohani alai lapatan na mulu sahala do manu naguguki naduki daktar tuhusa. Alai mulu 10 hala do gabini ang doi kan ido no kan. Ido tusido. Jadi merdumu memang tu esat lagi kan. Mulu saya tabado otik sada emios 2 bersugut 2 bersugut itu saya bulat 30 biji. Saya tahu sedia kan di donain. Jadi dus nirwata man memang ayo deh. Nah, mata sono. Terbuka menjawab per item. Pembersihan lokasi pesta di hutan kan. Maksudnya sonon, kan molo naing marulau kita dua nikoran untuk pembersihan. Pangarata-rata yon manang nadohot peletakannya ke toilet di dia, kamar mandi di dia, tenda di dia, di dia kan ikorban untuk inganan nih. Spanduk backdrop anggap biasa dok kan buah-buah mau dengi. Tewa tenda tarata akan informasi nasaku tanah maon. Ngay sos subi. Bereng maju opukiko. No. Mas ini pinalubu 200 kilo. 20 juta. Orbo abangan 22.500. Orbo adat 10 juta 350. Jadi setiap molo songonon molo onang kaon nung ada apa masuk saring on. Ulah 2 hari on. Alai darong do pirisok kubereng arong masuk ulah. Mas Arsik ulah Tagalog. Ngai si sudi. Dangarokan do pinatong arwarni. Hita manulangi hula. Ada orang masuk saring-saring, ada orang semua buat saring-saring. Harus cara hita manulangi hula-hula ta. Anggona sa tong nahianat tong ikon laro hita madapat hula-hulai mabuat si panganom na tayo sida. Babaw sakapta alai uy na hape di peringkas. Corona sida tuhuta di sima tabayan songon sulak-sulak tu hula-hula. Jadi menurut kau pendapat tu buti? Pendapat tu buti? Kamu lo hula ni puta salada tu dot opu mertubur. Halo. Hula-hula di Tagalog dulu. Iya. Saya ada di rumah. Saya ada di. Halo. Badi di situ Toraja.
Jadi mau lo naik patu paut do manulangi tahun. Jadi itu nasi masuk kota tahun. Paling na menambahin na may kan. Ido. Itu propasalon kan. Jadi sudah pindah metong nomor keluarkan. Oh, tak konak na lumok kan. Atas orang ini matong dikicang di lumok-lumok marai. Nah paling mah 20 kilo lah. Nasi dah perak kolek kon nasa hutai dangi. Era, daong maksudnya tong murung ngaruh halak itu huta. Diulang menuguti may song sarapan may. Oh. Ima tasulangi hula-hulai. Baru borhak mama buat saring-saring. Kosok disulangi mahita, tasulangi manasida, baru diupah mahita. Diupah mahita, baru borhak mama buat saring-saring. Nah, maksud buti, berarti saya do tu sudah hula-hula teh. Ido. Oh, perak pula jadi. Sony mah asal ringan. Nah, dia mau lagi tamat dapat nasida, berarti kan sada 2 tuh 4 si sulangatta. Alai bolong punguri si nasida, sada mata main sulak-sulak hula-hula. Baga tuh di Tonggo Raja Ahmad togi. Semolo unang gabi hita mga sari hula-hula. So tung gabi ada ba? Kan? Jadi molo tongon depan dapot namin na sada mahami dapat tok kamuin na kan? Di simay ba ni dangi? Pada otong malu suara idi sekalahi bahita maddo. Pangidu ada tong. Sono majo Raja Nami. Memang anggo sobanu humnami sabutulan yan bet kororo kami mendapat kamu tuh tamu nabi alai ba marningok dia katik kita noaing lokasi sepatu kaon sada mahamur Raja Nami ku baro kusulangi hami di pernakok ni mataniari adorak so upati bohami borumu atar soni marupani. Nah, jadi mau di rohaku putih. Diamu selalu na orang ni hula-hulanan. Rajaon. Isak kapi rohanami. Lau memuhayak kaulau nek sipatu nami. Neng romahami malum bahamu. Pasahat sulak-sulam. Natalu dingin majuro. Nah, lo malaki mengalus, kan? Dengganin na ito tapatu pa mak kan beko sere rohamin na tapatu ba sere balay kan Tapatu pa sere ang tukadi nakong sere patupot tapi solok sudi na maamuro ka di huta tapatu pa mur sere kororo ay tamad dapat nasida tu huta nabi. Oh, lo buti yang dia akan hikawan nasarung do hula-hula di sokitan nama katayon noeng. Berarti nang buy pasti unut jawaban. Bisa saja sada mahami na. Bisa saja ikon sada do tokamin na kan ikon asing-asing do hamin na. Iya bola asing-asingin na betul. Ay na penting da ba di bagasan sukacita kita pemurun na do hula teh hidup to kan asa do da pasu-pasu wakah kita pinoparri putana aneng tapanak kok kan. Jadi sono doang. Molo naik songoni do carana nang ido songo cara di samosir mai. Alai kojolo ala podo sone do komiha tatu halakon. Iya. Masing-masing. Nah, sobba ni baru tu halakon. Mangda songo dia Raja Nami. Obar tu situasi ngai boto hamun hami dang na mga lidak kenaro kami. Batung gabe marsug mangna di dia ma hari pertama na kan. Da di sima hamu. Bersiko tomat to. Musob bahami. Nang itu kan? Ya. Nah, las di sini apa satu tatu halahi ima ai aro warna. Sulak-sulang. As di sini apa tuh pautai? Saya mangan non pituluru man no bale sulak-sulang. Jadi naro haraki hari pertama halahi orang bertarung tuh mak par tagalung.
Nak boleh ikut sudi jo halahiro isi. Banu tu sepe mana mang natulu hala. Baru uduran maro masuk nenim. Ada yang rombongan di halahi siat tarutung. Masuk maro. Masuk maro halahi. Songoni matong nak siat talpe. Siat marga tabunan. Doa sian ngahar. Bajar kurang. Bajar kurang sipahutar tahe. Sipahutar onar runggu. Songoni matong nak siat sipahutar. Hula-hula ni pemarbona, hula-hula ni pumatunu, hula-hula ni Perdipos sauliling. Sauliling. Songoni manok kalahi. Utusan mo sa mana hari pertama mang napigahala. Alay ang rombongan na siti Roma pas di hari besar hari kedua. Alay sebelum ni ikut tong no sona dokornya bangi memang ikut lakkar itu si mandokoni itu marga hutaga lu ngasa jelas unang salah-salah salah-salah pengertian. Anggo itu songoni matto. Lawat si mga lubi ni ngomong. Ya simpelat tong, jadi pas maduari. Saya no permanganok kan, tasompa mahalahi. Saya non, dangi. Diupa mahita. Diupa mahita. Marahama, aru warna. Upon na mahita. Dah upon na rin nahita, upon ni hula-hulay. Ido, las disimat tong dekke, bonon na sida. Dah kita memenyedia ko na to. Boy, Nasidia ko mahita. Dung lang sa berangkat. Baima, patakok sarik-saring, mak. Jadi, saya mulai patakok sarik-saring. Terahan, permanganan na, mak. Bersama nama isi musik. Baru benda. Oke, istirahat. Malam hiburan, ma, bayaran malami. Sama malam hiburan. Ngayon dibayanin dari si Kodang ha? Malami. Dang di habis mangani. Kodang Oke, boy, malu memang malu sanggup doh kita satu si boy. Alanan no kira 2 hari mani kodangi. Kira 2 hari. Gabi 2 hari kodang ate. Alai malu mangirit kita sadari do alanan tu marsugo na porli. Itu memang ala. Misalnya tabain hiburan marede malam-malami sebagai malam hiburan. Organ tunggal limu. Kaya tu si. Kalau kiboti no tabain di singa ngat bungaboy si marede. Allah. Marsugo do perlu kodang atong. Ay sadari na 10 juta. Kodang. 10 juta. Nga dong isi diangkai, nga dong diproses. Imat tong buluga unang gabi 2 hari binanate. Iya. Unang Dengan. Iya. Ay godang ni sa rumah nga sa uco usuk di soran par godang no ngakui so. Suku-suku na bekam na jomang na kodang ni sirang minotur pida. Bisa kapar kodang mah. Ala. Dak pula nasa irang, boy so dak pula nasa Mono di pikiko di Samosir hira sedi. Alay do matong ongkos na iklu na sudi. Sedi ang ongkosan. Bolo halahi sa 5 juta tadi. Berarti bursa 10 juta yang ngosong ni. Ada. Berarti bursa 10 juta. Molo sa moro rupe. Alay husuk ko pa joda, ala ben nadawi. Imat tong, ba istilah na to. Sama so na yung ngos na sila. Molo godang ulaw di Samosir 5 juta mah. Ala. Oh, berarti tabba perongkosan mah gabi hira 2 juta rin mah. Sama, medyo na yung 2 juta mah. 7 juta. 5 juta. Berarti kamu harus 10 juta jo. Dotong kos atong kan. Dia na maksud di asabun na masukat jui. Jala unang jo to nga di papate pakatayot mula dong ngakaparkondang di utapta. Ay. Ayo do pas deh. Jalo tasuk ko jomang na piga-piga. Ada atong. Ang go di huta dingan. Ang go di huta sigotom dangarong pangaribuan dangarong. Ikut Samosir lo bulak tu baligi. Ala. Oke, kalau masukkan maju sana dari ni yang ini mau pikir ko, masukkan nama maju kan? Sebelum dicatat kondisi. Jadi kalau kan suku maju nah, jumta musim nasi nggak sa ta itu floor kan? Ala. Baru. Mbak Ina mah. Tapi manon item na dia na buhay di korting kan.
alay unang mamaksat tong makorting apalagi terlumubin na hula-hula kan. Ala na daw Yang ka mula marumutungut nangi. ang gua bang ni alternasom baru udah me ma. Ya kuat deh. Ang Nah, iko pikirat ta do, ang gosarok hula-hula ta nang buyero pinoparta. Ibu se do ate. Ido ba? Ayo ba. Toho ba. De ko sobaru marhuda-huda ni mo ido dari natudui ka. Ido tok kuliahan filosofi ni ang gosarong hula-hula te sa diro pinoparta. Wacarana ni mo. Wacarana kan? Oh. Kalau musik 10 juta, saya bangun di Pulau, 20 juta. Jadi terima jo jo. Kabar. Pemain Nicolas saya bangun ini bangun. Ay mada. Nagabe sonna kagabe sudat ay pakatayo nido nagabe sonna. Saya manggil kita 25 juta. Tae. Pakatayo na dia. Ne utai? Oh, ay daw may na pesta rin na teater. Dangala ni ano na sorot tong kata ang idulik ta parstong ditong di. Go partal ido bedang sedak saut. Maka maka halangan daw di ba? Ido bahalangan daw di mai. Ang dia maksudnya lagi hari Minggu na nang Roma. Iya, ada enggak? Ini aku malam Minggu malam. Ido. Sektor tabayan lo may iba na para pati yung draft na ilangi. Jadi mula nung ano kesepakatan ngetor langsung tayang. Oke, silakan. Naman do pihakmu. Anak do mangan orang mangan lagi udah kalau mau na ba. Nang ilian mangan. Siapa rapat do na ni ke Jairo. Ay lumuna pangamunay po ang sera na di pantiasuhan. Ay do pantiasuhan do ako. Ay ba makana yatim do ako. Ay ba yan. Sera na buti sumbangan natin. Gudangan yatim man wae ngono nak pula piatu do pe. Alayang gua nga yatim piatu do ba? Ay do te. Ko pina yatim piatu do. Ido. Ang wala ko ni yatim do pe. Aw pe yatim. Nyon yatim besok gudangan. Sang piatu rupe. Ya gudang malak kamu. Sambil mahita ang kau dah suna mangan suna kalau mangan Aidi, wala nomor dia di hanon ni. Uno. Butiro pa Elpa. Ang gusto nila mangandak pula masalah asal mau nang sik peliatan na. Ate. Ino peliatan lo dina moraim mo. Sirang na seperti itu. Ada ngatong bamulo sira kau nong keberang jadi kubun. Itu lagi mo. Tu aki pun habis ni. Ada tu aki. Mana ni? Kadang ang Pak Jeremy narang diinom na bin non waingon. Kabertuba mana seperti dia ni. Kabertuba mana? Jesus ka dinom do anggur dangi. Daw. Dang dinom teh anggur. Daw. Oh, wala nama masu-masu di mana? Ipe dang bola dak bola pasu-pasu Eben nedok ko nung beritahu kamu tumang naisin na kan? Orang nabi na ni manay ay gabi anggur dang dinom di ba? Daw. Wala ko te. Ay di daw. Ay do kay. Ada yang martupa ka bang? Martupa dotong. Martupa do te. Ay buru ni si Maria di kan buru ni si serta Maria ado. Anak. Mariam. At karina marao na abu do baray ba taber macam item na nabuy dipangkaskan. Boy do dipangkas. Alain mo punak papangkas su. Nok sape lau tu satu bonana ini. Bolo. Ayaw, olah bang gue yakin dua, bang ayo yakin dua. Ang gue yakin dalam Jakarta mengudah non. Ayaw pe, bapak lagi mau norak tu jauh.
Bekuni akin dito sudiet tong. Nga ngasong ni pang baga na jong aku ya. Lang bukti bede. Ini view na be mantap pian. Oh lo. Dari sudah harbangan. Tadi sudah siapa? Si Gotom. Apalagi non misalnya adong pasu-pasu dapat niba binay di sisa ada sopo-sopo kan. Oh lo. Sopo pertukuan maksudmu baru? Ba sopo-sopo tong babi namai gabe hibah kanda dipigabah kamai tu para pusat dada tu. Bayi mai gabe forest kan. Sopo pangalapan gugu. Masa hono? Iro iba na so na baga kikwir ko hane. Doa. Wala guarrero, wala guarrene. Ayado maksudna ba ngaro kokat tu panitia na ruta. Asari pa disepakati laki guarif. Molo di si tuguna puta babi na ingol dang arong opu. Bado hita. Alay bolo mar opu sa halada tu sa matutor mar opu. Mirto. Ba, na maksud budi memang nga beberapa dong masukan nariyahi. Alay so logika berpikir tanoaeng molo idokon opu sa halada tu berarti gabi na toras ni babi anengol memana. Lagi noen? Ala pa opu na si halada tu. Ala pa opu na si halada tu. Olo. Berarti babi anengol amani sa halada tu kan? Amani sa halada tu. Olah-olah kan? Lima tong na gali buti ayo lo si bata bersepakat menulupi sesuatu apa salah kan dasar hukumna gudang dua le dus ni harus si ben nasalah ipe di belah homa moro di baunang besongoninya kita nasalah ipe asal meresepakati gabe benar nih gabe kos kan. Yang pada punya bang tanpa hukum Lain anggapan dapat tu tanpa hukum. Obar tu penulisan. Obar tu panoratoron na di itu guni sa babiat nengol ate. Oh lo. Alay nak kuboto. Manang na alay kay asunay tanda solma ro pala Jawa na juro dang. Dang Ala na tungarong do galari. Ang tular kan? Olo. Empu gandring gin na kan? Kasoni mana dita bolo dita gawe opunimu. Gawe opolo kan? Alay. Apa pengertian na dita mulo opu so misalla opu kei kuma kan? Olo. Berarti adong dope anak kan? Olo. Daging lain. Baru tuh pohopu. Berarti nggak dua generasi tong diturunkan kan? Ala bukai ku kan opunisi rupe kan? Hah? Oh itu teh. Itu. Seburut teh. Itu. Seburut teh popute kan? Itu. Itu pasti. Nah, opunisi mah. Opunisi. Bayi mah coba dapur robani sana uba mau buyu nak pura baru. Saru pali. Songonon. Ayalana molo tu sebutan sehari-hari kata ke penghormatan itu sasahalak contohnya Bapak Jokowi kan itu do. Nah, tapi sebetulnya menurut saya kok Bapak Jokowi pengertian dengan dua. Sama Jokowi ini mu. Sama Jokowi. Bapak si Jokowi kan yang main penggolan si Jokowi.
Apa yang maksud untuk si Jokowi do sebetulnya. Jadi mau sebutan sehari-hari mana Bapak Jokowi sebutan penghormatan sehari-hari anggo dituliskan di mana tuh? Dituliskan di mana? Jokowi dong. Allah. Songoniman not era mana sahalada itu. Tang benat tahu si opu sahalada itu. Baru busi anak nata he Raja Boksu. Martubur. Iya. Baru musai toruna Raja Boksu. Allah. Anggoy benot tadi yang korhak korana sebutan raja na jolo dak sudah jol memarahi pada putih. Patata-patata kes pihak dua bahasa dok korimanya Raja Boksu. Baru musai itoru Martubur, itu kan? Hajuruan. Itu orang mesti hajuruan. Cuman songonon, kalau tamainan lo songoni mana? Lagi lo hajuruan. Anak yang dikicak deh. Sahalada tu Martubur, Raja Boksu hajuruan. Martubur, Raja Boksu. hajuruan. Ini do main tanon langsung gimana manangna? Songon sebutan dihalak batak kan? Adong Sina Ijolu. Si Majutak. Martubur, Raja Boksu. Azuruan itu teh. Beda. Cukup doh langsung ni bayar tamang naik kalau si Raja Boksu asal gore mana tong. Dah. Tak kaya dok koni bah. Tak ya, berarti langsung mana di sini mana? Baru saya pertimbangan berikut sonon. Adong do bereng tugu, adong do tabereng tugu, tabereng matugu ni. Da turonggur di dia. Ngotamu do be? Kalau ada turonggur di pangaribuan. Ay molo halak manjahai na soma boto, songoni ba ma da turonggur ni na. Asabino to nang margahay. Apa marga pakpahan di kan? Pakpahan. Dora. Dang ra ido pakpahan di. Dang dibayar di sietong da turonggur pakpahan. Jero mai ba. Ay marga harunang da turongguron nin nama. Dia maksud tu sa dihitan non ketong do bay non. Sahalada tu si Mamora. Tutari dari. Sehingga roh halak nasing mamereng bah ay tuguni marga si Mamora roh hape ubah asin na iba na dak cukup bayro kolat sahalada itu Itu teh Molo baenon yang dia tumagonan napa benota sahalada itu di Batar Raja. Sahalada itu di Batar Raja tong alana si Mamora na tapak kini ay purbepe si Mamora do mana di si Mamora do. Mereka kan di Batar Raja disebut. Arong na pesuk-cuk non. Siya na semangat tu si ay di Batar Raja na harum tu marga dia do biar na musian non. Iya baru pe masuk si Mamora hitana mangalusi dan. Pasaru mamaturaro ko sinakinga ni. Patong mata ba malusong ni holos sahalada itu. Bah, ido nakingan ni usuli. Jadi na disambung anggini baru nang upukeko. Ngolo dibayar di sisi Mamora. Ape hahadulita purbepe si Mamora do. Hahadulita manalupe si Mamora do. Ana pasti tong margata di Batar Raja kan. Unang-anong besuk-cuk oke lah. Unang-anong besuk-cuk kunatong ni mana di si. Maksud tu molo nama botok gor nyempuk kan. Si Mamora mahita do. Di Batar Raja rumah botok gor nyempuk tak. Aku pengalaman kuri. Arok sada tugu alai dang di bay margana suku-suku dorohani ba ay margaha do nayo. Jadi menghindari suku-cukun iban rokokan kepertimbangan mon adang no do pasti nah. Mangidu masukan do betan no. Masukan mon. Alai dasar pertimbangan siana wakai mana maksud. Unak suku-suku jolma mamerek tugui ay tuguni margaha do nayo orang. Pamulusan mahadua ni dengganan no dalani sian
salip kasih sahat hutata gabe hot biki haduan ay tempat tujuan wisata nama tong jalan memang itu cita-cita siapa awal pengahuruk ko nih itu anak ngata gabe semacam tempat rest area dua ni jolo mama mau di sisi kalau di baik di harbangan na itong ano di si tugu ni sahrada tu si mamora inna may mampir halahi si mulo baga di baik tempat itu. Nah, tatong dito rencana tong ke depan di mana? Kawon no selfie sini mo ma. Ngetong. Jadi dakolan taharap pun di si holam marga si mamora benon naro. Agak bulan ni kedua ngaburo tu si. Ira te. Ngetong. Kuboy mo to niyan. Tugu ni markaha do. Nah, so ni maksud. Si Mamora. Kamu rumah sementara do pedang apala so dia man napi na imana du menggan nalai kepertimbangan matong di balana pengalaman ni badui mamerek sada tu kurang minta tolong nomor kah. Imada tu. Jadi sona kamu tunggu di sini uruk. Nadi sama sini, mani huru. Kan mani huru do di bae, tak seragi. Ido mani huru di. Ido. Dia mau hidat tong salada tu debat raja. Mertubur debat raja. Raja buksu debat raja. Ngono na bang, tutudui. Alai di Batar Raja dakta permarga, dakta pangkuar puni. Ido. Jadi mulai sonang dia, setiap bimajura. Mulai sonang dia, kurang bisa marga di Batar Raja. Mulu marga nasi nang di bawah terubi. Antar butirin na bang. Si Mamora. Asa dong ano nahana bang, benda. Ini dulu ko bereng di medsosi. Kan dibentuk doon may pungon nito si Mamora. Betul kan? Sudah. Kutun apetit. Oh, sudah. Dah, kan isod do pusat ni. Ini metong. Purba mana lu di Batar Raja do rampe. Nah, buat sadak terima hita, kalau masuk di si Rabbe saya masuk di si Purba Simadudun. Ay buasa mau masuk. Mau masuk. Om betul nggak bang? Mau masuk ke Jawa dari marga si Mamora. Ada kelas ratai sih. Nah, ngantong. Adong do sejarah pokok, sejarah untuk kan. Nah, adong do sejarah pertambahannya ke alau do nak hubungan nak kan. Songo kita tu Tarigan, songo kita tu Siboro, songo kita tu Manurung, songo kita tu dia kan. Ay manoson pajupang iba do marga Manurung. Ando maru marga Manurung. Orang sapara itu. Apa ada tu mungkin marapara bibe tu Simapon nate. Nate Pak Putri. Ayo ada. Halo. Kan ini tu naurokon. Jangan tentu Manurung abang. Ay helakta purba. Ay di orang. Anggo Iban naurokon. Kan. Alay toka songono ni mana? Ketika adok songono maing semangat untuk pasada si Mamora suri, ngai si purba mana di Batar Raja dot ahado rabbe anggo songonau. Apa ini bagus di. Anggo songonau, gagasan na bagus di mo songon menurut tahu. Ay pola tola ako ni besedakan dokon na tua sedakan berani pisangi ganaon. Asalong rumah tubuh ni ba. Kan hidup doang. Ay sa pandapok do hitanggo di sini. Artinya songono moleso sering do diperdebatkan ya apalagi itu Sumerham kan. Jadi molo songoni ba mangalusyon. Jangankan Sumerham. Ay halak sileba be. Nunga sering tabay marga si Mamora. Iya. Alay itong adong iman na udokon hubungan sosial, hubungan sejarah na. Jadi sa terpisah mana bagan pokok ni tarobo ahana. Adongan no nasaboy berurutan ano to kapinoparta iboto sudi. Iya. Ido na udokon ya bang. Jadi asal masuk kita musim itu diskusi masalah guari kan. Jadi tang binau to hadua di mana? Dan mudah-mudahan Mbak Boy gak bisa ada sudah si Mamora.
Gabi marmarga si Mamora sudi. Tadi dotong dah. Bisa tuh terjadi soal ini. Ay dison, arong dorong adison marga Manalu. Ala yang gue diboto jolmai, imana si Mamora do. Ay rupa mana bercerita tuh iba, isa utul na Manalu daw. Penne mana? Ala mulai siya bapa do julu siya no puku, si Mamora do hamin ibain. Inna ba si Mamora masatu imana? Tapi siya utul na Manalu do iba. Jala musiet tong arong gosong ni marmarga si Mamora nak di Manalu mang napurba. Molo dang arong sangkut pa una perhula-hulaon si sama si Mamora. Gurang lu piga-piga ni boto marga si Purba, dibayar do si margana si Mamora. Aladak contohna dang arong opung na si Manalu. Opung buruna. Olah. Dang arong perhula-hulaon si sama si Mamora nikma. Olah. Bersih tok lagi. Sembargana asing ke si Mamora baik-baik. Iya. Nah, itu udah punatong. Arong do memang memakai. Arong iso tukang jahit si Mamora. Kan? Mulu majek juga hamit tukusi. Akadohan tusi mah. Ai dia doang majek juga nih kan. Si Mamora na berdia per kalendaran nih mah. Lama ibu itu sih horas. Ai si Mamora di apa mana lu kan? Iya. Dia saru pada senang ada kon ni Bapak Selvan naking ini. Dan ada hubungan hula-hula do pamerun sudah sida. Iya. Dipakai mah si Mamora. Mga tahu lo. Jalan memang berhak ada sida mah ini malu kali. Tidur dah. Baik betul teh. Soalnya pangantai wangi kan. Pangat tok si Mamora. Di pemikiran ini betul untuk masa depan ke depan nggak sulit kita nunggu bisa ada semua region. Nggak sulit itu. Alana nggak godang bang di Bataraja merperibaton purba. Ayo. Mertulang kan? Allah. Kurang. Apalagi songo di pak dulu noaing di Umbangan. Sudah pamurut teh nasahurai purba mak. Ayo. Ay, songoni dai si hobik pekas songoni do tong. Ya. Betul mama beton marganya pungna, guarnya pungna. Coba ingin marsiulian. Marga sinaga besok songoni hiado. Marga sinaga. Jerong besok sinaga asli. Alai di banda sida mamubes. Nasubuhi marsibuatan. Terus songoni do maksud kan. Iben na di Jakarta ima na dibentuk nai ahe pungan itu ga si Mamorai. Bang kosong nau, lah situ rak korong. Apalagi so kami sama usir nih, pinasa ada sudi. Di Arsana, tugas si Mamora mau lulungin na, ay si Purba mana lebih betul dari jorotak karena nasi. Bukti yang ya opukiko kan, na tahun 2010 ada produk kahadolita, sabakara. Purba Manalu di Bataraja itu Jakartaon. Membuat surat pernyataan. Apa? Surat pernyataan asa saya sudah memakai Mamora. Tapi kebetulan Nau Tiki pada saat ini sekretaris umum Mamora di Bataraja, Buru di Jakarta. Nada. Merukil dulu ibadah Bapak rukilan nak ni dapat tujuan sebagai penyeimbang dan adong nasi tujuh desa. Cinta. Itu dia mau makan benom betul nasi jenderal kan? Itu dia mah benom mau matong. Nah jadi gabe dang adong kita datangan. Lah si son do penuangi, jebur do penuangi surat. Jadi bamula mana sih dak bui sadahi. Jadi kita tetap mah Purba Manalu. Yang go dipakatayon dia mah perhudu lah tersoni pakai sepakatan kita kayak. Bamulo gabe pamurun nami do marga Purba. Para baru udah tuh di sope Manalu pe gudang do gabe udah. Iya, jadi kan mau marulao misalnya di Bataraja mah Morokon. Tu marga nasing, dang tu Purba tu Manalu.
Akan dijohok kamulo isi mana hahata purba dok manalu. Daung betongan dia. Kan bedi gurau be. Jadi holak Dekat debata raja kalau hita marulaon anggi doli sapi tua anggi doli merbulang nama. ay dekat ditarutung di jauh do pehahana mi purba. Ini betul. Kalau songon di Jakarta dan di Juhu be. Yang mana? Ay kami pemilik terus ini apa? Merbulang sampai tua merbulang ini mah. Ya nanti. Jadi mulai Ay, di Juhu do be. tugas si Mamora unguan pada saat ini. Sedangkan ulaun ni burut tanarai mana di Duluk Sanggul si Dennis. Halo. Halo. Ay kamarga purba masih kamarga manalu. Patakas do di Johuri bahanami mana purba manalu. Takas di betong Johuri. Hape di sima hala di sima hala hono kanang morsibuatan. Ima hutan si Mamora. Guarna. Kecamatan Di Jamapolang. di Jamapolang. Di Jamapolang. Dan orang Gajang. Daong. Di Jamapolang. Di sido asli na hape molo si Mamora. Hah? Di Jamapolang. Hutannya ada tongi. Lai sabungan. Alana na jolo di sire si ahare si de na do gorrate. Tun nagari di si marga si Mamora. Oh. Ima si Mamora po paranyo puta meraja merbulang nahum di mana lai sabungan. Ido takas de gorao di sini tekir ba. Nah, Kan udah tahu dari terkait sini. Deme tong na urok ko na dong do di piga-piga. Aleng ko sungod di hamyon no aing takula ta goraho bi. Jadi di Bataraja na sa ulo betul mana na. Naingol sa pitua merbulang ina mah. Alay memang atau abang Pak Jeremy kan meron ni Pak Opuske ko nak kiningan. Ala kita kandang mamaki marga di Bataraja. Ay biasa na pinotos ako di siatar mana muna juru binigi-bigi. Mula di bayan mana di Bataraja berarti mang natulang nama berubah. Benar di bayan mana di Bataraja. Nahuro no aing buti dito. Tong lo hari fisikani. Polo tapak ke si Mamora. Yang madok nasala. Alay hurang doi. Karena rokok kurang yon kan. Alay ba sudiri itu marga si Mamora na ba? Taruh kita marga di Bataraja. Ayo daun dak sudah di Bataraja, dak sudah si Mamora. Isod na gudangan di Bataraja. Naurok peparan di salada tu sudiri memakai marga si Mamora. Peparan salada tu. Ay masuk tong. Sonari mula dong akan nahurang. Adong pertikir kita padinggaton. Boy do kita padinggaton. Molo, sono datang abang. Parjolo dingkat do molo tabai soni si Mamora mang nanamamok kapahita dingkat do gabe si pahihuti-huti tumu saya tu berikuti son na binani pungon itu ga si Mamora no waingi pasada si Mamora sude dipudian nyari ay na songona ay sebetulnya songo jenderal ada komi mana main ngino ang songona mulai mana hurak pas di si dang diului songoni molo pikir aku di situasi ini mana sonari memang hurak pas turi mana ala itu tu bino parna haduan kading gad depak korhonna airana da sona hailani pola di mana sona gabe dia di mana molo di bayas songoni gabe sada sudi gabe marga si Mamora ayah pola huri rumah sona nak pola pas ana itu si jenderal ini. Nah, jadi najulu
Anggo salah tahun 70 saya. Ya ada pertanyaan di dulu sanggul pas ada hono sudah purba menalu debat raja. Merdela do wioti anggo aka caritoni aka termasuk maba apa tong dulu kan do di sini. Merdela deh. Tapi satu sedarion gudang kopi nama si gue aja nih. Arak sama nona bang, mau bereng. Mau bereng gimana? Jangan dong semacam keputusan berdasarkan musyawarah bersama, musyawarah besar MUBES di Punguan di Toga Simamora memutuskan poin-poin on. Sada nasubuhi marsibuatan. 2 sudena ikomar barga Simamora. Sekarang keputusan songoni angapa konaking marga sinaga marison, marga sinaga. Marsibuatan kerdison. Alay dung debek kalahe MUBES. Bye-bye mapupunyet tong nasubuhi be marsibuatan. Itu terjadi sonar, nggak sadar habis sudah halain mah. Ini maksud tong. Jadi kapan lagi kita mulai? Benar orang kondak pas mau Pak Jenderal ini tuh ada. Sekiranya berdiskusi dari mana? Pasti dilakukan mana orang berpengalaman. Alay mana tok tulang nasi mamo purba. Ula-ula nape purba kan? Ya, dakolan si suruh rohani songoni. Alay gura ngatong di sor. Siapa parannya puta sapi tua be do merbulang. Gura ngatong kan? Nah, di sini foto nah dong sada lubet di dulu sanggul ani marga purba pamuruan di debat raja. Ani guru merah. Siapa bereng abang? Anton Sihombing. Nah, paribakku nih. Ayo makni baru lu beturuan. Sebetulnya imana kan margana babadi. Ya. Anton Sihombing margana babadi. Yo makna baru lu beturuan. Ngalai berani nih mana? Berani nih mana mandohoti pungun itu tuga Sihombing. Alay dengan komitmen ini muman ya. Dengan komitmen artinya keturunan Nibana unang benian mengalap guru siani Sony metong. Jadi molo songot dia lu arang dulu ni roh korban. Anak pula lunguran ya bang kan? Pula kami lungur roh ama. Buti. Oh, ya no bu. Anong dotong oputa. Debat raja. Abe dilakai sungguh merpasang. Dikopaket ta musisi Mamora. Digijang nggak? Kan? Abe purbai ngahot sa personari dipakai nasida. Lagi pakai be si Mamora purba. Lagi pakai be sungguh merpasang purba. Langsung purba, kan? Halo. Abe hita adong do among ni bebek nengo di Bata Raja. Udah tong sungguh marpasang among na. Apa benar tong di Bata Raja? Opung nise. Opung ni bebek nengo. Among ni bebek nengo di Bata Raja. Among ni di Bata Raja sungguh marpasang. Nggak balik ya. Oh iya deh. Nah, among di bebek nengol sungguh berpasang. Among di bebek nengol sungguh berpasang. Opung nama di Bata Raja. Nah, jadi nah dua anda peor kan tak pakai. Langsung tuh si Mamora. Ada Tuhan ini taba ini kita membuat korne puta turana ngarep ke si Mamora. Ido bago yan nama si Mamora. So ini masih hobbing.
Ay lubaturua mana maboto ni. Sekarang na ngarong belubaturua kaya maboto ni terus. Nanganong betari na marka si Hobbing. Ay di si Hobbing pesongan itu, arang marong aku sosilaban. Tulang na si Hobbing. Artinya kan tulang na lubaturua makan itu. Olo. Arang gusto dongan marga Manalu. Si Mamora tulak kubah minna. Artinya si bare bataraja masih Mamorai. Ketersoalnya na konteks na. Tidak. Oh lo. Asal ngamar gua si Mamorai mana? Nggak dibaca aja bi. Ima jo pengertian umum maksudnya. Arang dom pengecualian memang. Ima tong pengecualian namanya. Secara umum cina orang. Jadi dia pengalamanku mak di son. Pinapungo may so binamay so pungon ito si Mamora. Si Mapurba Manalo de Bataraja. Nung masuk di bagasan, marsibabuan hami sudi. Marsibabuan akan nyo nak kay botot taon arong mon na buruta marga si Mamora alayo mak na buru purba. Arong mon dong atubut taon marga si Mamora. Mariban na tulang na buru marga Manalu. Olo. Bagasan di mana? Alay bunganon berjalan doh dingkat terus. Ala namar si boto berot tong najuli memang ay gugu do pertibi najuli. Olo. Kenapa yang luas? Ay itu kan HP hagio ni pardo acara pio saya rok terus. Ini tong masih bereng-bereng ama ay si bereng onna. Bay boto na may bereng. Kan ilo na masay najuli. Tidak. Nah, ima pe bereng-bereng malau imay. Bayo nak si Mamora pita baik purba mak. Sabui sektor asing marga. Nasa ni tong na juli. Apa ni wang? Dungalan yak kateh dulu gyon transportasi bah bulan na ya pertibin nama. Ira tong na wang. Jadi di jamaton na wang alang ngabula pertibion. Pasar-pasar hotahi mamusik. Tari na maksud to. Kasi huton to bina berjului. Namari namar tinuduh dohi ta namar. Personally matok simulay yun dia sonari. Erang nasoni. Personi buruk terjulu natiki natu saat ay 2 tahun hutahatahan ida. 2 tahun hutahatahan ni. Olo. Hapena sa 14 tahun dohot si matuan naon. Oh. Ido, basa suruh-suruh manyo hello anak na tu si tu kantor. Bantu-bantu mana? Para mangitik tasong itu tong mula-mula na. Para may kumahodahin na. Bah. Ay hari ba betua? Betua kuro ba na? Kan itu kini noni. Betua kuro. Ay Indonesia hutu burut teraba. Ada anggi buruk kube purusi Mamora do. Inang udah kube purusi Mamora do. Inna. Ini doang. Hama buru-buru. Lam leling. Aurai gabe berdekatan mak. Gabe marsi caluan mak aurai. Dang. Akhirnya sedetiki. Gabe lomo marohana. Olo. Ayo tong dah. Bayi pabuah matuau. Bersah dah sudah. Di sini nama yang di Kolombia. Oh. Iya dah. Apa sebulan bersah. Alena kota mengenalani dah. Alena teride sahih mengasai dah. Mungkin stres kan itu mah. Jadi pikir aku terakhir pada waktu itu malah teh hidung marsulu benasi dah oke lah. Bayi nama jahiran paksa dah iba manguluh ni tikini dah. Ima tu helat si purban wae. Oh lo. Alai soal wacana mazulai ngondimu menanabangkan. Oh lo. Ala awak Pak Jeremy huber ngangan tuki mana ba tersoni mah corak pakai tadi bagas sampur ginon. Iya. Asal memperkaya pertimbangan dua-duaan. Oh lo jadi teriri baju hatai mungkin tapi main usul tuh tak asarok topik pembicaraan di Nasida di pembicaraan minggu depan. Alah. Agak beda-beda bukan 5 waktu mana Wida. Oke Pak. Oke, selamat malam Mate.
Oke, selamat malam. Horas Mahita. Horas, Pak, horas. Horas. Oke. Mantap. Salam sehat, Ade. Salam sehat. Ya. Oke.